Uba Vivek's aim, Superintendent of Police East Khasi Hills, haka Khubor, baulapan banasha kilar patay Khubor, ulayat ho baki Pulit ka East Khasi Hills, mareyo ya kijing ujor halor ka jingle Khlem Akor, way ubrew ya ka khna school kapadang ya lenti ha sosun, da ka bakli de ka jan pong, bat shondur da ka mobile jong u, haka arpulai tarik jamang. Kibahiyang Assam jo kanika khna school kila ujor FIR halum danger police station, bat hasadar police station halor kanika jingja. Mardor ki Pulit kila penlong ka jing tokit ya kani ka jingle Khlem Akor jong ni ubrew. Ki Pulit kila lapksa ya uni ubrew ubana ka Shillong Jorhat Assam uba kerteng uhiman gogoy arpusau senam karta. Marmar kila pha eka kenhun ki Pulit ha ka jing alam jong uba Ivan Bidingdo MPS additional SP ban kem ya uni ubrew. Ki kenhun Pulit na Assam ban Meghalaya ha ka jing alam jong ka kong Lavinia Kongwang Women Police Sub Inspector. Kila mi na Shillong haka stab arhu pratarik jamang sya Jorhat. Kila penlong ya kajing talasi rengkat kajing Arab ki Pulit Assam na ladoi gar outpost Jorhat ya kaying ba uhiman gogoy usyong hasnong bam kukurachwa village kaba hab hatiok PS Jorhat. Ki Pulit kila kem ya uni ubrew bat la kurep ya ka mobile phone bat ula pendon kam bande ya kata ka kam Khlem Akor ha Shillong bala pengat ya u haki kendon an ki baya dei bat kini ki jingle Khlem Akor. Kaying kasyari Jorhat kan sebishar ya uni ubrew bat shen kan sa IT haki Pulit ka East Khasi Hills ban wanra ya u Shillong ban le ya kijing tokit badon kam kat kum ka an. Uba Vivek ule thuru kadon sakawe kajing ja kum kani ha so sun haka khat khanda tarik jamang haka por nyau khat san ni nyau shiteng menstep halenti Dreamland Police Bazaar ya kani kajing ja la ujor FIR ha Sadar Police Station. Ki Pulit kila shim khia ban thwet ya kini kijing ja baro arteli.